Dear brothers and sisters, dear lovers, dear followers of English by Bintu, assalamu alaikum. Yes, it's been a long time, did not hear from me, did not get my news, you did not, see my videos yet. It is because I was cooking, I was preparing something great for you, right? So, today we will learn if sentence. Donc, vu que am nañuy préparer bac, am ñuy préparer bien sûr BFM, mané xama def vidéo bi expliquer les formations, les formes, les temps et tout, la reformulation avec unless, avec because, avec that's why, so. Donc là la indi tay pour expliquer len ko. Donc on va commencer par la première forme. On nous dit que vous faites que dañu am if plus présent, donc futur la ñuy am. Exemple, if I have money, I will buy a car. Donc su ma amee xaalis dinaa jënd auto. Donc if plus présent égale futur. D'accord. Bi ki topp mooy deuxième forme bi nga xamante ne si dañuy am if plus prétérit égale conditionnel présent. Donc la formation du conditionnel présent anglais mooy would plus verbe sans tout. Exemple, if I were you, I would agree with him. If I were you, I would agree with him. Donc, su fekkoon ma yow dinaa d'accord ak moom. On termine avec la troisième condition bi nga xamante ne si mooy if plus past perfect égale conditionnel passé. Donc, la formation du conditionnel passé en anglais mooy would have plus participe passé. Donc, exemple, if I had known this, I would not have come. If I had known this, I would not have come. Manam suma xamul li kon duma ñew. Donc c'est tout. Donc on va passer par quelques reformulations ñu jéma xol bu fekk jox lañu phrase reformulation nañ leen di bañ phrase bobu non. Phrase mi leen proposer moy bi ni she is pregnant and her father sends her out. Donc bu fekkee dañ ko bëgg transformer par en commençant par if on dirait if she was not pregnant, her father would not send her out. Donc, nous avons la transformation avec unless. On sait tous que unless mooy if not avec la négation. Donc, exemple, if he doesn't agree, he will not leave. Donc, on aura unless he agrees, he will not leave. Donc, la transformation avec unless, c'est comme ça. Donc, nous avons la transformation avec because. If vous faites que dañu bëgg transformer if dans une phrase boo xamante c'est pas because c'est bien. Donc exemple, they do not participate in the game because they are angry. Donc on aura if they were not angry, they would participate in the game. Donc on prend la reformulation avec that's why, that's the reason why. So donc exemple, he did not work hard, that's why he was poor. La reformulation, if he had worked hard, he would not have been poor. So guys, the result for today and how we're gonna like this video, you're gonna share it. Partagez l'enco parce que le son ça va vous servir. Ça va servir à tout le monde, spécialement ñi nga xamanteni ñoy def examen manam BFM ak bac dinañ ko gëna soxla pour gëna mëna renforcer seen compréhension ci cette leçon qui est if sentence. Have a great day. Bye.